Bade ngiring ngawawancara sakedap. Waalaikumsalam, mangga. Nami Bapak saha? Ridwan, Umur Bapak sabaraha? umur 24. Sejak iraha jualan di dieu? Sekitar 3 tahunan. Ti jam sabaraha dugi ka tutup? Mulai buka dari jam 9 atau jam 10 sampai jam 9 malaman. Penghasilan setiap harina sabaraha? Per hari paling 500 sampai 600. Jualan apa saja? Jualan non wae? Paling jual fried chicken sama ayam geprek gitu aja. Hari non wae liburna? Kalau libur nggak menentu, paling rata-rata hari Minggu lah gitu. Modal pertama jualanna sabaraha? Kalau modal untuk belanja bahan pokok paling di angka 300 ribuan. Harga chicken-na sabaraha? Kalau harga chicken dijual di angka 7.000. Chicken motor laris non? Paling di dada sih biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun kangge waktuna. Waalaikumsalam, mangga sami-sami.